Sorkar TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Harin kendiat tayo ba lapan kenria ki Nongdie Madan na surok kendai lat syaka parking lot jongka Meghalaya Urban Development Authority ke Sorkar Jilla haka santri kunai lar ara jar Apusan ke Aiti ke song pisa Relocation Allowance ke Mar Shipo Hajar tingka syaki Nongdie Madan kum gejing kershan bekindup la ban beteng ye ke ki ke kamai ke jongki haka jingalang kablalong parking lot hakendai lat lasa kilang du sembut midang ba ka Jilla ubakmi ke tenat penroisor bat kiwe ke tenat ubas nyaw balang dhar menteri ketna jengok kai perthai ba polling do ki officer negasilo municipal board bagi Nongdie Madan ki bla syajit banyak pediang ke song pisah ke Marish Hajar tingkah beneficiaries di perlok balong Nongdie Madan ya ba nendaka no paisi masongi pilong kiba donbok ba dan hangi ban sam chokni ya kenaga relocation allowance jadi ka som yarap pisa hadir kecil kerja no jadi road surok pedeng surok saka vending zone kabat mai hangi ha muda parking lot kalong ka segi ke ba dan sak kemau namar dari ke segi kaba ni ya cakma akan ni ketemu kejongi kaba ladon la khamsam ban pedlong ya besar kejongi ke setiap kapul jongi kebalong pedestrian friendly lani kababit pabian nak benta kinong ya kijak ni ya ki weipat isor akan negeri India sebaru kiba la job akan negatong bat penkelut ya di Jakasor hak cukup por nasno gidon kam bantu jemput ya kani ba identiyat isurok kijongi kire nak benda baro kiba pendon kami ki lakalong kinongnya kali lakalong kinongnya kijab bat mentah ki hawkers ya keba ilang pembiang dah kini ke vending zone dapat mai nah sewangi di banten kemau ya kini ya lagi ba ka hok jongnu kam dei ban khati ya ka hok ka jong ki wei pat ka hok jonga ba in kawai bat yerwa ya jam borok simit kam dei ban khati ya ka hok jong marjan jonga unjo siasok na kata kadau kadai belong mutually inclusive the right kejongi but the privilege kejongi kam dei ban khati the right but the privilege jongi weipa ti ngasong ilang badon bok ba hadani ka Sorkar ba ki bun ki meeting ba layo pancong badu sembut menteri rangba kadai tang maka ka initiative apo kari India kaba om tang bagi ai ya ki Jakashong di Pentau ya ki stalls akan di vending zone indrai ni ai ru bat allowance ni ai ru kebalai tu CEO menin ladapan sedang ru ya ka jingtrai nak mata khatsan tuli ini ki washrooms iban pendan kam borok balik pawan hari katan ti ngimshim la le ben yeno bat ngingat nak kata kadau borok kinya trai ringkat ban kintiu ya kanam kham salor kanam ku burom jong kani ke nongba kesor Shillong ke nongba banadu ke por jong ke undivided Assam nangba kani ke nong ke kring ya ki nonglek nangwan bekring ya ki trash nong bat khamtam kaban pena ya ki pedestrians bekinya klem ke jing pieng jing smeg
yo ingat kuba dang hap shen pada gajing persang ban relocate keladon wat ka accident dru ka baiwe di long kemi ila sidom laman saw te nganungkan shibun ki kene kamde ka program nang bata gajing kan di bajong Iwan hang ni dakakam bat kata kolong bangin ai ya kini di allowance sabaro di beneficiary di kani hi ngai kan pentikna bahkan dan ke buffer kan dan ke jingkershan nang tajupi apon sedang mentah ke site tempat mai bat ngan seluruh ya kipat ba jong ke jelakat kibawan ban hit bat petchani ba idon ini ki vendors bat ke jaka di ke biang ba pinya lek rung yemi bat le ban rung mi tang bat pekai ngai klo aru ki pla jong pi ban pelut ban ai ban kai ban hit ban pet na kini Nongdie tang de kini tin bishbun ya barok bidon ringkat bishbun bat ai ke stit ke jungi kan nang pinsang ham sedrong bat ham sedrong sakana bat kuburong bishbun ngai kubledo ye minister beron jongi ba polong do minister jong tourism bilang sudah ken na suwa jonga ki member ki dekhot jonga town winning committee baro ki officers na municipal na muda na team jo ki baro ki bedon lang hagan ka kamado pasdang Hani nagaliang ke jonga ngapan pau ek yu songu kamtam ya gini gilong kemei gilong kepa ki samla ki samon jongi bijo khot e kinung de Madan klem de ki gini program kamlong ke bajob ngai kublei kerpang ipi baro nadu nagasngi bi sedang ya gini survey pelam nanti ke officer ke jonga accordingly kat kum gurkom kat kum jaka handai mantaga si bangapan pau di song sarong di song kemen kum orban minister jong pi sibentala ngila penono ngila dai kajing job lang baroi kini ke program kala dai kum bengyong ga relocation advance ki so tu imla ban ai sibon handai kum gadak jong kajing kemen kum gadak jong kajing job kum gadak jong kajing so pialem ya ki brujongi ngi sekat bala kamau na ke sorkar ke jongi nai ku bledo akini ki si ki por bala de hoy don katukani kajing wit kajing tu ta ke por binai kriya andai habakut kalong kuba sukses namar baro i ngaju don giba ong yang office ma balai pi be ya gidi brujongi ong em de bingi be we are trying to put them in the right place and the right locations teng teng ngasngurem mga yaj seni hagi por bla lej ngasngurem kumunong ilam jong pingai ipide hasurok pisong hasurok pitia hasurok pibam hasurok tengah ong no ni kum keno yalam ni hable ai nagbetagi kon ti jongi hawat ngimla ban ai kum ki expect ane tongin pensyang menra ki jaka kambiang ngin yo officially wending zone kumbang ngani thu ye pi ni tio bala det tang sau san si pimi thu e galok jonga kale yo bat pi yang ni tang kala bur kala fet bun ba kara sayeng akhlam ye thu yang aro ni peni ba ki brujungi ki dei ban long ki badap tu beng hagi si banwan hoy kala ban kata sipor kumbolong nong pang ha por bang lai ke surgery kapangi hande na de yo syait baro serta bat ke jikwa ni dei kata kum sorkar sekawai rong anang sudah court meeting hani tiau bala det bar ke officer jongang pet ba kajaka jong ni vending zone kadai ban khut kadai ban plia kadai ban beng gumbam umbi kadai ban beng kalai sibiru na dep kini program ngin le lang stenga bad binisang sapay kanu ka problem please free to come to me to Paul to my officer we will try to help you at the maximum possibility kat kabila nga kentiu nga koro ye katukani don katukani ki jongi ki berkempat don lang ka juk krup handai ngawer lang yawan lang nak mata kajing ba maka jing so sarong dai kejong no dai kejong nga kejong pi da wan kinong wan kamtam na ba kinong ka khot kat ka sor silong don show mano ba so sarong we are feeling proud all of us and it's our collectively responsibility to make sure
good things should happen in our beautiful city. Ngaju ong man ka mga man ki program. Kasor silong ngimla bansing. No one can do it, but everyone can do it. And this is the time that we have done it today. Thank you so much for all of you. Namangin naka-urban ng berkat ban airong katukan ni building private ki bandon ka airong ro. Ngin persyang monitor katukan ni ki cakai bampat biang. And I request you, all of you, please behave with us as a government. Don't kapor kebingla malekar ki jing ajong pi. Don't kapor simpor kenyat. And please remember, problem is always to be solved on the table, not on the road. Just like how we make a key, there is no key without locks to open the locks. And similarly, there is no problem without solution. Am I right? And we are here to help to protect our own people. Kublai shibon kumang ba pon bay ka pa ban yakren. Hanay nga saubang ban yetho ban panpaw isong kuman kijonga. We are moving in the right directions, in the right tracks. Nginag Sorkar na your full support at Gabila. Yes, maybe not up to the mark that you are expected, but we are trying our best to protect our own people. Ngisong to, pilay Nongdie, ibaka machis pa aspa jisi. We know what is your heaviness, what is your responsibility. Handay nani sa kamat nga suto ba dakanigur ko munya tre ka city ka sorry kan long ka bajob kan court kan plea baro. We want also to be one of the most distant city in the country kumbang ijo yakren. Kani I have a full confidence nga don ka jingsa niya claim artin hakipay ba gjongi la tikna kinya taylang mat Sorkar hakinugnog buntapan panbapan yan kanang ba nginlong kinong job. Hindi mga dunong job nginlong kinong job. Kadagani kintin kublay shibon, I wish you all the best. Kana magani ka yaw tumay ka vending zone tumay. Hindi arsya bani ko pijo day. And if any problem, please meet my officer, please meet myself, please meet Ba Polong Do, who are here to be with us 24 hours to solve your problem at our own capacity. Dagani kintin kublay shibon, kublay siya jang tibro. Wat penleno yakani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sapo hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongphi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra